Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangari Dengpen Karbi Lameda Munjin Lapen Lameda Manim Ingdeng Kep Lapen Krei Sika Charlie Alo Kang Pupon Patumi Nipai Sierni Desobaya Dolong Along Ahiring Tangrak Pen Gari Kachingkwa BJP East Karbi Anglong Mati Nihang Karbi Anglong District in charge Nilip BJP Mandalasay Hemalong ng Kahumri. Ningkan Paro Pleng Kayarong Karbi Anglong Autonomous Council here Jumekilong Dundea Jok Rat Kisum. Nelibirta Tanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom tangna pini arsik jitlapan sodda ka berta norang ton pen arjikcha Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangari Dengpen Karbi Lameda Munjin Lapen Lameda Manim Ingdeng Kep Lapen Krei Sika Charlie Alo Kang Pupon Karbi alam tanon ke det pila mera long ledun tang lopusi Padmashri Rongbong terang ningjepon Pini aru ni phai ki thom arni apor krehini apor pen langkung habe Memorial Town Hall matipungalong ningkan surihini ra inkoira hini lapen ningkan surihini ra inkoira ki thoma pharman ingdeng kep lapen krei sika Charlie ji aphan Karbi lameda munjin lapen Karbi lameda manim Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangari dengpen si ingpupon lo Bangso Mayalong Aluhisar Puaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Papangjang Aluhiaman Pen MP Horan Singh Be Manpeng Aluhiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi MLA Bidya Singh Ingling MLA Dor Singh Ronghang EM Rotan Teron EM Pradip Rongpi EM Madhurya Dhekial Phukon EM Torendra Brahma Padmashri Rongbong Terang Padmashri Dhaneshwar Ingti Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Johnny Timung KLDB Board Chairman Longsing Teron na Tumchetong Dunsi Mesen Pensi Mai Pachun Pondo Ingdeng crazy Karbi Amayala subject kang so kitab pini kang pulong ani ngarong tikla athege ilitum ningkan kon pelone Karbi subject MIL do nangi ku la so akemang sa tuning pen ki unlo atuning ke ingdeng sirkep MIL dolo atuning pening pulo so pena pranga bangke tuning isi bangke la Karbi elective ingpulo pining pena bangke ke bang dengalong Karbi elective metric ang dengalong Karbi elective subject tok long lo six sona thasi atuning pen MIL long ingpulo pining pena bangke ke bang dengal lo class sona thasi high secondary long pining ke cheng class 11 ang dengalong ingdeng crazy long ta Karbi MIL subject pining pen depo kasi pining pen ke ilitum lamet kang chuyen ata dambom lo pen university level long ta Assam University pen Dibrugarh University long bangke litum da dakta do elo sinona bangke ke dolang degree long andelo la si lata dambom da bompo chunpo posi ining kelo si ilitum da ko be phan mesen isi prang MIL long competitive exam long postame isi akimi atwarsi wangdom lo Karbi Anglong Siloni John Pen Govind Tiso report Biswanath Karbi Live tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha Patumi Nipai Sierni Desobaya Dolong Along Ahiring Tangrak Pen Gari Kachingkoy Patumi Nipai Sierni Desobaya Dolong Along Ahiring Tangrak Pen Gari Kachingkoy Kachingkoy ahut ke thek dun long bang oso si thek dun long amat laan ang ton alam the nang than dun thek thedatu sita nang ke than dun ke lapu henlo manja pen wangbom magari bokolia na dambom lapen kewek tapachat vikamat dolong arai pen hat dong along chewar choklo penanso lapen oso bang ke thom gari along ke do penang an ke arenga husolo bonta apran ke dam dilang non ke se gachilanga hemate hospital che ponet lopusi pherang ke karju hut ke thek dun longa oso bang nang than dun gari number lake
AS0 isi DK pleaner cap mate AS01 DK 4848 pusi pangthekpon. Manjapen Momita Timungpi report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. BJP Nihang Karbi Anglong mate East Karbi Anglong District in charge Nilip BJP Mandala Sai Hemalong ng Kahumri. Lakhain koy rapon Nilip MEC constituency ke parlo Nilip BJP Mandala Sai Hemalong BJP Karbi Anglong District in charge Bijoy Gupta ng Kahumri. Non MEC kilik ng Lipodogdoka Porahut Nilip BJP Mandala Sai Hemalong Sitami Nihang Karbi Anglong mate East Karbi Anglong District arlo apan in charge ke Pekponabang Bijoy Gupta ng Kahumri. Mayalong Jasimit non kevangji MEC kilikahut puthot BJP a party lethot Nilibalong kachipahay pontu vegji aphansi chingki chethan pon. Bijoy Gupta pherangke bitung aphan kapachiniya tengke alangli nang bihumriya theke BJP a party along klembang phubang thi do ansitami Radha Parman sai ke klem ke pang tonte de ji aphansi nang kahumri. Labang so amaya long kachitong dun Nilip MEC Pavitra rong pia hin penta Radha tumaphan ke than pon ke Nilip ta aprang prangan Nilip RJ Kalilo. Non Karbi Anglong Autonomous Council along Porivartan Sorkar mate Kachelar Kaching Thur Towar Siloni Jan pen Choki Hola Sanglang ke hat adelong an Towar pen Chenglok Ason Kaching Thur Avar Cyclem Long Loputa Than Pon. Laso Hut Kachitong Dun Bijoy Be Mohan Singh Teron Dilip Singnar Nilip BJP Mondol Committee Amay Phubapuram Teron Lapen Ongdong Bang Parohinia Bang Phubang Phia Tumchitong Dun si BJP a party along Sai ke Klema Bang Phubang Phi do anaphan Nin ke Parungji mate ke pang tang thuji aphansi nang humri lo lapenan parta labang so ka humri lake Nihang Karbi Anglong mate East Karbi Anglong District a constituency tin ta ka humri padoponji puta pachini ponthu. Here at Karbi Anglong, sir? The activities is, you know, the Bharatiya Janata Party Karyakarta are dedicated workers, and our penetrations at the root. We have the Mandal committee, we have the Shakti Kendra in charge, we have the booth committee, and each booth committee there are 50 members in each booth committee. And below the booth committee, we have the page in charge. 354 page in charge in the Nilip Mandal itself. So it is our duty to motivate and to activate the page in charge, 354 page in charge, 29 booth president and the committee of the booth, 29 booth committee, and Shakti Kendra in charge 7, and overall the mandal and the different morchas at the mandal level, SC, ST, OBC, Kisan, T, minorities, Zuvak, Mahila. So this is the prime and foremost and important duty of each and every Karyakarta, and for that I am here. Choki Hola Ben Anilson Rongpa report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha. Ningkan Pharo Pleng Kayarong Karbi Anglong Autonomous Council here Jume Kelong Dun Dea Jok Rat Kesung. Lakhakre Sirkeb Dhansari constituency ke parlo Daldali Sikari Terangarong Haningkan Suri Sira Trok Sirkebra Inkoi mate 1920 pen kachuki marong Piniyar ni Anta Karbi Anglong Autonomous Council here Jume ke Tangria Jok Towar Lang Hemsola pen Asonason government and scheme chithandun movedet lopusi hadagara datum aru ni phai ke thomarni pherang ke abitung atheng no lamthe jaidu teranga rong lake hako Karbi Anglong jilat long le aprang pensi kachuki marong lo suri sira trok sir kebra phokebra hinia ningkan jilat long det pen piniyar ni an Karbi Anglong Autonomous Council pen kelong ason kupipima lake nonrat pen alam thele arju sina Pudamate
lang kabe pendang lok towar kabe punoi ajat punoi ini tu marong halo kepa pisi kepa dagang kelang nang kepa du siarong lu sita men ini tu non pinya ning ke paning ding paning don si lapuan do bom non ke bang ja bang ke ini tu mining ki thi ning ki pung azon lo non ini tum jo lang nang ring nang pinang po jo towar nang pinang po ba hem sup ta men nang pinang po ba ini tu marong sar piru atsar hang atum ta do bojok pension apa sa puno nili tum non dampaan madu talong dun bang be bojok pension apa sa tam nili tum phanang pinang po non ba thuje bang nili tum phan bojok pension apa sa puno nang pinang po je bang hajar bang adibasi atum de dak balom arong to an ge bang tum bojok pension apa sa puno hempi hemso puno barso bisi bar pikicite hem puno badu talong lap nili tum arong sorde lo kelong dun de Posisi tu hantar nang pinang ponon ke. Ong ni kaning ye kang tunga bangke, non ni kaning ye boya bangke, nilimen sondro terang, lapen ke arong bangke, ladak sikar terang arong, nilia gambura ke kali, setame gambura bang avedet, lasi ladak nilia sabo mukhyar mucot posi nilipan lam nangkar jupon, lasi nili kaning ye kang tunga bang alang tum pen ke bang along, kaning ye dun kang tunga bang ela hello, lasi 1952 aning kan pen Karbi long, district long lok pen. Laso sorkar ason sona sorkar nang carilu keceng si kongres nang carilu ningkan koan lo ni nili pudam thek the tami laso kongres nang cari husi tami ni tum ladak ningkan pharu bak ke do arong ni tum afisar kai ni kai thom ladak kithi ke yang arong lo sitami ladak nang kirap thangna ta chi thek long le pu ta puun anta pu thip ke un e la siring isini nang pi la sila ana ningkan kong la ponon ke la saring bang ke heno lap lo la sinon bang ke lang ki ju na phan ke ni tum ke kisung la si kipu gini tum Karbi long, Karbi arong, suputang teni tum asima hom, hola lang asima hom alang hi ka sok dun pe ni tum tam kelong da pinang dulu, nang tum Karbi amuni leku pisi nang tum ni tum along lang nang ke sok dun lo, nang tum ge mithang ajakat, nang tum mithang ai misi, mithang a CMEM nang tum ring isi dat cholong dun thek thema, nang pipe ma pusi ni tum phanang kipu la si chetherak me pi khangyang ni tum la salam bang chima tha dam lo tang ti. Lasi asonti na sorkar bhanda nili chuning rilo mate pulo lasi la kupi posini tumarong la anake dobari menta ajat ta nang lang ni det ma asontin ta lasi toar ta we ring ta non hinu erlo lasi kongres a sorkar hota matro la ring nang pichotan vel la pena para thang na nang pia sona wi lasu pena ko SDC nang solai lo SDC wang lo ningkan krip honek ningkan kep ne nang solai lo lasu bang nang pilo toar nang pilo rong toar sita mi la sarong toar da la anaji ding lo non bang ke tang thala su tang pa mi mi te non bang ke lang pon ben ke wat amasi non ke hino lap ke damji kali lo non ke toar pi ke damji kali achar ki su ya kangram ki su isi pu ma lo asi non ke toar tani tumalong thangnat awesta wi lasi SCC uta nang pi pe mate la tanang pilo ni li choro lo he lasi toaran ke nang pilo late misen lo sita non ke bang thu BJP sarkar non CM Turiram rong hang charibom non kan Troxiner cap li tanglo sita me alang li phanta puda me nili tumarong long nang kipi nang paji rasona bangke la ana ke tebok along di phu pen dololi palong sita me ni tumal bhan la anang kelang pon bangke nang lang pon pe kom hek tuar ta nang pipe ring isia ring ta nang pipe hemsu bang kwan lo ni kiron bota hemsu ta matru ni tumarong don kwan lo ni ki du penta don thom weda kelong la dak don thom long dong e kadu kawita dudun er nang ima la sila bangke ni li ning yang jedung Nasila alang ni tuma sorkar menta lahai ba pinang ji mate ke pia rondo ko ke pacetang mate pison de misenji ape orono doi tasua scheme do pula bangsu ki pi po alam ta arjulong lata ni to rong bengke inut tawe ni tuma long bengke sala bang Daldali pen Pradeep Rongpha report Biswanath Karbi live Tangde pini prime time berta la ampen si kang tonik lo kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme